سورة بقرة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. Di şevên rojiyê de li we hatiye helalkirin ku hûn herin li vîna pîrekên xwe. Ew ji we re cilin, hûn jî ji wan re cilin. Xweda zanê ku hûn nikarine bi nefsa xwe û diçine li vîna jinên xwe. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Xweda toba we qebûl kir û hûn bexşandin. Vêga herin li vîna pîrekên xwe û tiştê Xweda ji we re nivîsandiye bixwazin. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Hettanê fecrê ku tayîkê spî ji ê reş werê veqetandin bixwin û vexwin. Pişt re rojiya xwe heta şevê temam bikin. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dema hûn di mizgeftan de di îtîkafê de bin, nêzî pîrekên xwe nebin. Ev ya sînorê Xweda ne, nêzî wan nebin. Bi vî awayî Xweda ayetên xwe ji mirovan re eşkere dike taku xwe ji bi emriya Xweda biparêzin. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Malê hev bi neheqî nexwin. Digel hûn dizanin ku ev kirina we heram e, ji bo hûn ji malê însanan bi heramî bixwin, bertîlê nedine hakiman. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wa Muhammed, pirsa hîvêşte dikin. Bêje, hîv mêzîna wexta ji însanan û ji hecê re. Qencî nawe ku hûn ji paş ve têkevine xaniyan. Qencî parastina kesekî xwe ji bi emriya Xweda ye. Di deriyan re bikevine malan. Xwe ji bi emriya Xweda biparêzin da ku hûn xelas bibin. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Buwan kesên bi we re şer dikin, hûn jî diriya Xweda de şer bikin. Lê sînor derbas nekin. Bêguman, Xweda ji kesên sînor derbas dikin hez nake.